sapatpati vi aile tua le nei tai ao. Hallelujah. Amen. Amen. Elelei. Ia manatu leo wa o mai tātou le amataina o le tātou polkalama. Ia ile nei tai ao. Welcome to the 11th commencement exercise. The Malamalama Agape Bible College graduation. Ia patalo patwai le nei tai ao. Ia sauni mai tātou malo whaalolongia o te ileapa ma le whaaloalo te wala awatwai ia i loutou pa ia ma loutou mamalu te tātou tutu lai whaatasi ia e whaafeiloa ia le sisu mai ma le apio mai o tātou malo whaalolongia i le nei tai ao ia surely the presence as they make their way forth. Mighty power and His grace. I can hear the rush of angels' wings. I see glory on each face. Surely the presence of the Lord. Malo whaalolongia ile nei tai ao ia le li'i surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. Please remain standing as the colors are brought forward this morning. I see glory on each face. Surely the presence of the Lord is in this place. Oh, yeah.
As we sing the national anthem of New Zealand, the land we reside on, it will be followed by the national anthem of our birth country, Samoa. Pamulamole tutulai mai pea, au leo suina le vi o le pu o le malo New Zealand, le lau ile ele o lo tātou no nofo mau mawai, e muli muli mai e tua le vi o le pu o lo si o tātou malo o Samoa, e usuina le AMI worship team ile nei tai au. Ya pat mai ya mo lau pau le tau sanga ya mai le tau sanga fa for the Bachelor of Arts in Theology ya sumat tala mai au le tai au ya mai sa pat mo tau sanga pau tau sanga pa iu la tau sanga o ina la mua pe ona yai
ia ala pe mai lo sa pati la po alama a pe wa ia la pau tau sanga lua ma le tau sanga fai le nei tau sanga o le tau sanga nei ia wa le no ko ia le no ta vita ia i le president le nei a onga le o mai le fa fe ngai ngale sunga ya keti wa lesi wa fatasiat mo lo na matai o le melea mo se 2 minute o le ata tu vile muai a tatu te mana tuai ia le tau sanga ia pale pala awa le atua i le presidente o le aonga i au kilani nei. So for 2 minutes silence for the president of our Auckland branch who has graduated to heaven this year. For 2 minutes please. Thank you. Ya apa tu kata si au le chai au bi le li ya tatu lalu partai tele ya tatu talo amata le sunga le fa ngainga ya malele Isaya tatu talo matu o mai le chai au malanga o tumu le oli o le fia male fa mai tina ono lo fa malo wang le leilo matu wa sama tu na tu ya tu ele nei fa mo mo tu mo nia wa lo fe ngai nei la lo langi lo ma tu ma le fa mai mo mo ele te lo su fu o lo ya I fu le popole lo ya ile fefe lo ma tu ale o ma tu mo mo wina lo wa le nei ta ho dai se ta so ma tu na ma ti no e to mo le ma wi ele nei fa mo mo se I va na la o fio lo ma tu so le ta au ma tu te fafta ia o elo ma tu ma tu fafta ia lo wang le ma tu fafta ia lo fai va venga o fa tu ina ilo ma tu ma le ia lo ma tu so Father God, we appreciate your love, your goodness and your awesomeness, and our behalf of our gathering this morning or our saints this morning, oh Lord, we would like to say thank you for answering our prayers. So, Father God, I ask in the name of Jesus to come, we dedicate this service unto you. Holy Spirit, come and lead us. Bless our families and friends who are here with us, who witness with us your miracle, and also, Father God, to bless all the great way this morning. I may say that to not to win in a farm and lure to some. Ya yellow audio long let to why a very yaso masalu towers and tasso the Louis for the funny. A very waffle was Martasius Amatan 4. Our winner in of your ear romato in a Yamato loa tea oil, Mamato want to find loa to oil. Fiuma Yolomato to ordinate how we dedicate this place. As in the glory of Father God to glorify you. In your name we pray, in all saints say, Amen. Ya, vea musui le sunga le pule aonga le la mua ya kila nei, papa ia tunga mala la ina pa ya aonga mai se la mua e mato te pa pe loa ia tuai le nei tai au ile pa unga lo na sukuru maratasi le nei o le aonga ya kilani. Atalo patuai mo le tato malo fa lo ngia le sunga le fa awa o ngale ia Malamalama i New Zealand Australia ma le Pasifika la sunga le mai Reverend Dr. Benjamin Williams ya tainane po i le CEO o le ia Malamalama o le tua ya Simotu Williams i le nei taiao haleluya bi le lei atalo patuai le nei taiao le tato a fai la unga fa pitol fa unga la sunga le apostolo Kuki ya manfaletua ya lupe haloli patalo pat bielele ya patalo pat ho ile to inole ya le ngata lea lo sunga Pastor Charles o le laumua o le nopuanga o lo fataluina ile ne ya onga sunga pa fengainga ya mai se po ainga o e wa fai o na mau mai le nei tai au
o le whaunga o le ia malamalama e peo da iai, ia le ngata i lea le whangaloina le tae ao, ia le tausanga lua ma le tausanga wha, tausanga whau, whapelo iatu, i le suafa manu malo, o le li o Yesu Keriso, i le nei tae ao, ame le mi inga ma le whamanu le atua, ia o iai o ia le mea nei, ma le tae ao le nei, tātou tutulai mai tala le tusi, i vi atu ia o tau ia Iova, a wae le lei lava o ia, e whaapapaulo na lopa, e o i lea tupulanga, ma lea tupulanga, sa uni lau tapu inga vi inga, tātou te wha ne e nai, lo tātou matai sili le langi, i le nei tai ao pese, sa unia. Bless the Lord, oh my soul.
Ia mātou o e whai Malamalama maso. Ma papa te soatu me swafra tamale alo me le nganga pa ia. Ina ia whaola ina nganga mo oe mo malo. Tama mātou whaafitai ina ne tai ao no mea umba mai sao mia mo mātou. Mita mātou loto le tua. Hallelujah ina ne tai ao mātou mo mawina le leiman mātou mo fia o langu pio. Ai maise o mea sin sili o whaia oe no mātou tama. Ta tau tama. Ia lui le tua o mātou loto na tua o awina. Hallelujah. Ia whape nao na te soasoani tama ia kane sia e fia. Ina ia whatau ina no whinangalo e peo na bala una i mātou tama. So mātou tunatu le mawhitama le tua o mauna. Whape nao na te whaati le tua i una o le laa tama. Ina ia watua ia whamanu ianga le tua. Ma lui ai se tasu na tau sa fau. Ina ia whape nao na ufale ao ina. Fe so sani le atina ina o lo malolo mātou tua. So whamanu ia mai oelo mātou tua ni le yaso no swafo Yesu. Mātou role malawa tua ia. Amen, amen. Pati vile li le taiao. Hallelujah, tātou malala mai lalo. Whaaftai te le lava le taiao. Lau lava whapale mai. Ia, o lele kumon tātou vi ingai le tua. O lesi vi ingai whai tātou, o lesi le mea, o le tau langa e ofai le tua. E le ngata le tisi o tātou lima ma tātou alalanga. Ia e te tango po i lau tanga, e wha umai lau tāpo inga vi ingai le tua le taiao. Ala watu i lau li e o le tātou tau langa sunga i luma ifa mo le mole. Ia awa te tango le sene langa e pa o, e wa ifo lau pepa. E le lei, ia ai watu le awa nei, Pastor Charles Reed. Ia tātou tau langa le taiao. Aile I whaia le au ina tātou taulanga. Laso tonu lawa nei ato ele malu stutasi tau sanga lana wauna. Le tamā malu malo no ya keti wa lesi. Koi kike au lia mai ele tau hina nei aso whapitoa mo lau whao. Ai mai se fōi le whaumanga o le aonga le tau sanga hua afe hua sifuru. Ia viela le tu ele ngata ia te ia. Aulana una suka ya tiumanu fai lagi fo ile folanga ya viele li lo bala au mayale tu al tangata tawa ilona lava tem e malanga tu ai tu tatu tu tele amen ole tatu taulanga tai au nei ole taulanga fai mai lo loto fote ifo ole winga taulanga te fai tai au nei ole taulanga fai ile lofa e whaia I le nganga le lei, e whaia fōi le lei o lo loto. Whainga tauranga Abrahama, Tavita, Solomona, whape fōi le tina lena I le malumano tupe lua I le lana whainga tauranga. Na whaia I le loto le lei, langa o le upo le lofa, e lea nā se upu e te tautana ai. Ai ole upu e te whaatino ai. So love, you have to do it with a good heart, goodwill, and also you have to do it because of your great love for God. And I alofa I le tua, I fai me sili mo le tua, e ta pena fo I le tua, se me sili mo e. Me nana lua tu pertina lea, ai na fa manuia ia le tua fa mai le tua esilia mo Yesu esilia tu pelo fertinale lo moto na tu to ato a fa no eso mas ka kukungu ka yau ne ave lan ko kwa ka ku kwa e ka penga fele ko se mele le mo on the weekend somebody say amen somebody say amen that is God's blessing to you because love not only words but it goes with action. And I know God will bless you abundantly if you give with a good heart this morning. Tatu talo le tua le matu tama. Oyo le tua manuia. Oyo fai le tua na ea o mai e matu le tau o le foai. Ang le fa manuia le foai e lau fa nau le nei taiau.
Ngate le mato fai mele o no oile tua. Au le fa maoni le mato tautala le upo le lofa. E au na fa atinoina. Maine ta ele o mato loto. Fa aftai le tua wa fa ali fai lolo finangalo. Fa aftai le tua wa fa amanuia. Il foa ia lo fa na le taia o no lo swap. And everybody say amen. Yeah, God bless you. Ya, aso do yuri aso kaya bai. Benar satu taulangan ni saya. You are the same yesterday, today, forever. Nobody is like you. You never change. Yesterday, today, forever. Nobody loves me like you. I worship you. Right along, o le taimi le nei, o le taimi o le tautalanga, ai la ua sili i le tausanga lua, ma le tausanga whā, i le nei tausanga. We're going to go to the valedictorian speech for year 2 and year 4. For the year 2, the valedictorian, Jack Roberts. After Jack Roberts, it will be followed by the year 4 valedictorian of 2020, Celia A. Bridges. Amen. Here to relate helmet and feet. Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ, our precious Savior and the King of the Kingdom. Patalofatu, niswafa man mano tatu tua oia na yefaya mesisi mo tatu. Patalofatu lo sunga le presteno ne ya onga Pacifica, lo sunga le reforma, lo sunga Dr. Benjamin Williams mo fatua. Yasimoto Williams o ia foi leo le CEO o tatu wa onga. Nganga wana no fatalo fatuai. Mese foi
Tala lumanei susunga na apostolo ya ki aloli I malfatua. Patalo fatu iswafu malo Yesu Kristo. E malmamalu malpaia o au na ne tua o la to au na tofia le tua. Na to te tau swinga le vai le ipu o le ola. Na to o la mai na lupu a wa se manuia mo samo. E mai so tato o sit sino le malo le tua patalo fatu. Te o tō, a whengainga, me so tō whare tua, a wauna le tua o ro tātou mawhutari nei tai au. Sufo e la sunga pule a onga, sunga Pastor Calvaria, mana ofisa, sunga e whai a onga, tāro whātu. E me se le paia mana mamanu, la lawe ese, o le nei lau mua, tama mateini, kolisi, ia Malamalama Agape, Bible School. Ma Lord tawivi, ma Lord finau, ma Lord fatotoa, ma Lord loto le tua, ma le upo le tua. Fa penau fa iwina le tatou, tau sinionga, ai fo ile vinga le tua. Ia ma pa ia ma mamalu la silasi, o le awalaulia o ainga, o wo, ma au me mamae, mo faina tatou fatasi mai nei taiau. O le taiau le nei o le taiau o le fatai. O le taiao le vinga, o le aso nei whamai o le aso na whaia le tua, tātou te oli oli, ma tātou fia fiai, a wā e sili e se lava, lo narofa. Amene, ave se pati vi ai le tua, i ia le tua le me taiao. Amene, e no whai atu, o le taiao le vinga, o le taiao le loto whaftai. A grateful heart attracts and draws the favor of God. Fia le tua le tangata, ai loto whaftai. So nei taiao, tele ni nei tangata o te fia whaftai e nei taiao. E mua, le tua o lau pule lea. E mua ia te oe me unga, a wau oe na e whaia le aso. O oe foi, o le mafu anga o le aso. Ia vi ia oe, ia so uma o ola, me uma o te whai, ia maua lunga o vinga le tua. Ia malo puli, malo whaftai le tua. This is the day that the Lord has made. It's the day of thanksgiving, because this is God's will in our lives. And more, I want to honor and acknowledge my late spiritual father, Nesuma Fafengainga, late Pastor Berila Leilua. When I first gave my life to Christ, he nurtured and taught me about the principles and the values of the kingdom of God. I honor you and I thank you. Thank you for your vision. Thank you for all you've done. Secondly, I would like to acknowledge and give a special thank you to my spiritual mother, my mentor, my teacher, Apostle Falelelu. Thank you, Mom, for everything you've done for me. I wouldn't be able to stand here today if it wasn't for your leadership, mentoring me, praying for me, and believing in me. I honor you and I thank you for always seeing the best in me. I love you, Mom. Thank you. O te fifia, o te fifaftai o mātua na ufana mai. Semi fetainga. Haftai lo tausi. Before everyone here, I would like to say thank you so much. Haftai lo tausi nga ya teo. Lewa o tulai atu. Nolu ang haruang lagi. Thank you, Mom and Dad. I love you.
I also would like to honor and thank my brothers and sisters, my siblings on both sides. O tō whawhine mauso. Mai se whai tō uso tō whawhine I shau tō loa. They're all here to support. Thank you for your love. And thank you for your support. Te lo taimi. Le mawhaina whaatino ina nao. Pe ale hei tō soani le whaingo le mawhanau. So thank you. Thank you so much. Yo wainga ma o mafuta mai. Whaafitai tele lava mo tō te talo. Whaafitai mo le tau angalelei mo le tau alofa. Lo tātou whaatase fo I nei tai au. Masi o grandma. Whealwhani. I love you so much, Grandma. Thank you for your prayers and thank you for your love and your support. Hallelujah. Te fia fo te whaafitai whaapitoa shau a inga whareanganga. Nau e kālesia e pele lo roto marwanganga. Kingdomized Church. Our strong leadership team. Tama matina. Au taravou. Whanawiti. Whaafetai mo roto te talo. Whaafetai mo roto support. Tau langona o sua. Langona lava na mawhanawhana. Te mi uma e whitai. Maui e whaingata. Ai mawhanawhana le roto. O no loo iei se a inga malos. Whaaleanganga. Nā tō te tutu I tua. Ma nā tō si tia. Na tama whanau. O loo arwhaiva. A wā. So ina. Le sa ilina le malo le tua. Le upo le tua. Whaaftai lava. Ma lor ta puai. Ma lor le tutui o le panga. I acknowledge you all. And thank you so much. And lastly, very, very special thank you to my beautiful wife. My best friend, my suitable helper, Blessing Yeoli Roberts, and my lovely children, Avialena and Aparila Atamai Roberts. Thank you so much. Thank you for always holding it down in our home, looking after our children, our household, and for always praying and fasting and going before God on your knees for me when I'm staying. E tembi o savalinga nebo tausa. Tau wha vai he. Nā ngora tangata e ere tembi vai he. A ole mana le tatalo. E mahalosi ei. Ma wha awa whinai. So I take this time to say thank you so much to my beautiful wife and my children. Thank you for believing in me. Thank you for praying for me. I honor you and I acknowledge you today. Behind a man's success is a strong woman, and that is my beloved wife. Amen. I would also like to thank Linnea Oma. Na urufane Linnea Oma. Ele iloa se mea. I went empty. Na ngai le mawhaina sa saa le wena fō. I to tonu. O se tuwaina pe atu. Whaftai lau sungan pule aonga, lau sunga Kalemaria, Pastor Kalemaria, Tugamala. Le mamanu la wasenga o whai aonga. Le taunga luenga fita. Wa tau sa saa le utu al whai mea. Tau ta pena whawhine tau anga lo tau tiute mara tau. Ngā luenga fita. Tele leo tau sa. Le neu wha iuna wha moe moe. Le nei aso whaafitai. Tele la wala matu titalo. Ia tu mau le wha unga le tua. Ia tau sunga i whawhengainga. A wā le hawa o tau ina peo. Tama whanau o nei atu. O lo o hutu ai atu le tātou lau mua. A wā se manuia o le tua. O lona malo whaafitai. Tele lau sunga. Whaafitai tele lava. I tau sunga i ngā luenga fita. Mese se o wasenga pele. Ia tu. Wasenga lua, ave se tātou pati, mua ia, mua o, whawhitai. Whainga tā, le aonga, ai whaingo fie, no tātou whai mea whaatasi. Tātou tarie whaatasi. Wa tu o tau pa ia, mo tau mamanu, te mi tātou te ufale le potua aonga,
ua tutusa i tātou i lalo le tua so whawhetai mo le tau whinau whawhetai tau wivi ia whamanuia le tua i tau tua mese pa ia o le neila mua whasengo mua lua tau mana wha ia whamanuia le tua i tau whaiwa sina whamanosi le titi ai le ia whamai le whai salamo o tāwita. Delight yourself in the Lord, and He will grant you everything that your heart desires. Fia lava o ia Yehova, una whaia le o ia, me umai manaro i lo roto. Lau whautuanga, se talavou i tutono le nei whane. Delight yourself in the Lord. Sau e aonga, sau le Agape Malamalama, ia Malamalama. Le aonga tuspa ia, whawhewhea o na whaamaina ala o le taulelea. E whaamamaina i le upu le tua. And this school Agape, ia Malamalama Agape Bible School, mauai le upu le tua. E au awina i tātou, ina i awea tātou matangata malolosi o le malo le tua. Delight yourself in the Lord, and He will grant you everything that your heart desires. I le awa ma le whaaftatele, ma le nganga maulalo, u te whaia le nei tau talanga, ia whaamanuia le tua, le tātou potopotoma le nei tai au, ia mamalu wa fia le nei tai au, tātou mawai le nei tai au, ia tu Yehova le tātou wā, ia manuia, e suafo Yesu. Amen. Greetings to you all in the name of our Father, name of our Son, and the Holy Spirit. Salamu salam tosu melwan nono fayuku. Psalm 138, verse 1. I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all of your wonderful deeds. I stand humble, my heart open before you, Lord, in thanksgiving and praise for bringing us all to this place, this special moment in time of our lives. To the faculty, your Malamalama, Agape Bible College, our founders, Dr. Williams and Dr. Mange, and the late President Katie Wallace. To our principal, Pastor Tunamala, our lecturers and our teachers of the word, our distinguished pastors and guests, ladies and gentlemen, welcome, welcome, and welcome. To our lecturers and teachers of the word, your devoted hours teaching us the word and inspiring us. Thank you for giving us the courage to dare, the knowledge to excel, and the belief that we can succeed. You pushed us to go beyond ourselves, our limits, and beyond our strength to fully rely on God's unconditional love. It has been a journey of hardship, laughter, and tears. You have been the pillars of hope and strength for us. Today, we live equipped with the tools and weapons of warfare that you so dearly instilled in our hearts, to share God's perfect love for us all. To our families, we would not be here without your help, your love, and your grace. Our success is your success. Thank you for loving us throughout this journey. You saw the struggles, the tears, and the late nights.
You saw us at our worst, and yet you never stopped loving and believing in us. There were times when you questioned why we were studying theology at all. You saw us struggle, but we never gave up. We have run and finished this part of our race because of you all. Words are not enough to express our thanks and love. This has been a personal journey for me. I am deeply grateful to you all. I never thought that I would go back to school at my age to study towards Agape. To be honest, I'm 63 years old. And when I started, graduation seemed so far, like an impossible dream. This season was the most challenging and the most difficult time of my life. During my study, I experienced hurt and pain like never before. I had my own plans and dreams, but it never came to life. But yet, in my pain, I found God. I saw His hand in my life. He poured His love and mercy over myself, over my pain. He picked me up every day when I had no strength. He came into my heart with peace and understanding when I was tired and I didn't know what to do. Today, I can truly say that my heart is full of His loving footprints. Thank you, Father. I am yours, and I am yours forever. Today, I want to personally acknowledge my wife, Lizzie, and my children. Lizzie, you are the love of my life, my best friend, and I'm so thankful to God for you. Thank you for loving Silila A from Falealo. To the remaining students of Agape Bible College, we have formed lifelong friendships that are lasting and true. We are the evidence and testimony of God's goodness and mercy. Today, we face uncertainties in both the immediate and distant future. But we know that God is our today and our tomorrow. He is our confidence. He is the love of our life. He has equipped us with everything that we need to speak loud and hope to the world. We have His passion to see the impossible made possible. To my fellow graduates who are graduating today, we are one in honoring and thanking God for all the great things that He has done. In our journey together, I live here today with what I know for sure and what is mentioned in John 15, verse 16. Jesus said that He chose the appointed His disciples. This appointment was their marching orders and is every Christian's as well. Jesus wants believers to bear fruits, live out the gospel, share the gospel, and win many to Him. But He wants that fruit to remain or endure. This is a strong call for making lifelong disciples in Christ. As we live here today,
whawango na o tu na ina si ola la si a fai o la ya do ta la ina fina ngalo le tu a ia fua mo tilo ya te ona ya no ile fa santa ya ngo ma sani tele tato ona ole lau matala no to aya mo mo se yo fua as we live here today, let us live a full life of God's love. Let us live and enjoy the overflow of His goodness and mercy and His love for us all. To my fellow Quenways, we come and enter and learn. Let us go forth with God to serve. Take God with you to serve, not to share with your own idea, my own mafofa. Ia ni mamalu e ni yaso. E a faila vai ite malama isaua. I se tu lao e a totale le filiali. Ia langi e mamaia le pa ia mawalunga. Ai maiso ni yaso. Ese pia ala tato te uina. Ai tasi lava le tato te tana. O Yehova le soi fua mai mawalunga. Thank you to the two valedictorians, Jack Roberts and Celia A. Purchase. Just before we go on to our program, I'd like to acknowledge we're live on Facebook. JT Lemoore, thank you very much, through Mike Ureta. So we acknowledge your presence here today. Also some former students who have left the school, but they still come around. Right, moving right along, I'd like to introduce our keynote speaker for today, from the Livingston Evangelism Ministry in New Zealand, Apostle Reverend Kuki Aloli. Papelo Yatu Tatu Pailauba, the Chayao, by the Livingston Evangelism Ministry, Sunga de Apostolo, Kuki Aloli. O te whawhitai I le tua, ana o le misiona, o le ia Malamalama Bible College. Whawhitai le tua, I lausunga Dr. Williams, Sue le pule, so I whawhenenga Reverend Te Mala, pel paiao, whaia onga, so I whawhenenga. E langona e tino matangi lelei. Ona ole ngā luenga Fesoasoani I le tino o Keriso. Aftai valawina I le aoina le kalesia Yesu. I'm so blessed, Dr. Williams. May I say this? We are not perfect, but we are called. And I thank God for your calling. O te fia, whamanuia I lo finangalo I le neita eo. A poto le tino o Keriso. E whaamanatu mai lava I a te au, le tala lea Yesu. Mai o le launga fo I lea a Yesu
I le tolu mata upu o le tusi o matai. Linga ono fitu. E iei nei fai upu e whapea. E a mata I le tusi. Ua sila atu ia I le motu o tangata. Ona maliu wa e lea o ia I le mauna. Ua nofo ai I lana. Ona o mai ai lea ona soo I a te ia. Ua fetala I atu. Ma o ia te I lato. Ua whape atu. Fai mai tu singa matai. Ua I loa atu e Yesu le motu o tangata. Ona whapele o tu singa. Ua alua e Yesu I le maunga. Ona o ane ei leo na soo ia te ia. Ona wako lea Yesu ia te ilato. Fai mai ana po Yesu o le fai aonga. O e no atu e Yesu le motu o tangata. Jesus saw the multitude. But he taught the disciples. O le ese senga o le motu o tangata malisoko. O le motu o tangata e o mai pe afia o mai. They come when they want to come. E ofo pe afia o. They go when they want to go. Also, they call to follow. Na bala also, e muli o le mafua anga e mana o mia e le so le a o oina. O aso fa pe neina e fa manatu mai ai. E mana o mia le a o oina o le so. Langa mele lei loi le lotu. E lotu. Ai ola peise motu o tangata. They go to church, but they live like a multitude. Ale o ina le so. E ina lotu le so. Ai ola fa multitude. Langa e iai le tai. Na fai ai le saunoanga le fai aonga o lo tusi e Ioani. Ina ua fai atu le fai aonga o lo tino le nei. Ai. O lo toto le nei. Inu. Tutula ilunga le multitude. O le motu o tangata. Oh. Ano no fo mai au so. Fai mai no Yesu le au so. Tutu mo to lunga e o. Ai fai mai so. O ai a mato woia. E ma fai ala na lotu le tangata. Ai so fua fa moto tangata. E taia loa. Ano langa e o le taini e tau tala I le fionga le atua I le mea e le manako I ai le tangata mana I saunanga silia la e we are living in a time called uncertainty.
taingi le fitaui le mafau tangata. Ia ona tu lo le luma. Ta pena na mea maalu le lata waina. That's the problem that the church is facing today. The church is moving around. They are like multitudes. They will fail wa isolo le lotu. E manao mia le lotu. Le matua a o wina le le. Ai longa o tutonu I se tangata e le lotu. Ai longa fo I fia saui I se tangata le fia lotu. So te lopo le iwa sifu ma le iwa pasene o tangata lo lotu. O lei le faa potonga le nei. O te faa fitai le a wina. O le malu fo iyo. O le haonga. A fitai la utu o nanga. Sunga I whawhenga o loa o wina. Ia le ia Malamalama Bible College International. E whani mea tā ua o te whapupu waile nei aso. Ina ia mawhai o nā. E alu fo I watuto se mea le leilo lotu. So please, don't just go to church. Aua ne I nā o nā hangu le lotu. Aua fo I ne I nā o nā wha fia ia maua se tofi o le lotu. E mana o mia lava I tangata le lotu o na a o a oina pe a whai e fia muli le tangata ia Yesu. O tusuna ia o Matai o 5:5. O a Yesu ia ona su e fo I le iai matau mo whai ina ia au mai ni langona. Ina ia tupu ai pea le fia a oina o tangata e muli le li. Mua. Ia a oina le so. Ia whai mātali o le sili esi. Teach the disciples to be sons of the Most High. Elena ona tau o le atali ina ua talia Yesu. Ai emana o mia le o a oina ia whai mātali. O inae a matai le tusi whai mai. E manuia le loto mawala. E manuia le anga malu. E manuia le tua I fuaina. E manuia pe o le whaasamo am ia. Au manuia ia o le atali o le sili esi. It's on a higher level. E ala na loto maulau o whai el tangata lo tala. E ala na mana o mia le anga malu ua whaloa le tangata lo talinga. E matua mana o mia la le o ina o le tangata e muli a Yesu. Ina ia na iloa. O le manuia o le tangata anga malu loto maulalo whaatupu le filemu e ina langi. Ai na o atali po whanau e o ina langi. Hallelujah. O le whai o tātou matali o le sili esi. E mana o mia o tātou wa o oina pe whape I le mea I tau o le loto maulalo.
and bad times as well. O le tangata e fia muli a Yesu. E ala na whaamia Yesu le tangata no to maulalo male anga malu male langa olo o inai oi ia fai oi ma'u ma whanau o le sisi esi. Leanga e le ai se winga o le mea ai pe a le leilo na tofu mele nai manako ni ai le masima a le vesi le mea o le mele nai le leile masima e manako ni ala lea o le soko ia na iloa lea o ngā wia i le lalolangi le whetaui. Ea o ngā i le moni. Pe ao i na whai le tofi o le lotu ai pongi sā me te tupu le o langa le nei. O le so o la e mana o mia lea o ina le lei ina ia na iloa o ia o iai le malamalama. E mele tala le tuspa ia o tātou o le malamalama o le lalolangi. Ai whai loa oe matali, e loa loa, e le o aku ma oe o le malamalama. A o ke riso i te tonu ia te tātou, o whai ai tātou. Hallelujah. O ifo tātou te malamalama i le lotu a Yesu, e uia na whai le lotu. Ai iai te ni whetau, e iai futaini le whetaui. Lona, e mana o nia lea o ina le lei o le so. Ina ia i loa e le so o na tausi le polo hainga le silisili esi mua o ina le so ia whai matali i o le silisili esi lona lua ia o ina le so ia na i loa tausi le polo hainga le silisili esi. Mafuanga na lea lai o na tātou wola i leo lama. E whai ma teu le tū la whana. Nanga whai mai le tala Paulo. E le tusi o Roma. E au mai le polo a ina. Au le mea ua tupu i le polo a ina. Ua maua e le anga sala se mea i le polo a ina. Fai mai no leo Yesu. Au le fasi o te tangata. Wa Yesu, o le tala na tu whaalongolongo i tau tu la fono. Ai o te whai natu ia te o tau. E te ita o ilo usu. Ua whaasala ina oe. Tu tusa le lei sala. Nono wima, o to e teu le tu la fono. Awa o le mea le whai le sala, e whai no tu la fono. The sin comes through the commandments. Awa e noe le sala, e vai le tangata. No whalomo whai le tala le ale yutaia. Whai mai le tala le tangata yutaia. Na o talia lo Yesu, ua sui la wa ai tu lafa. Awa ma tau a whai tau na mako tora. Pa ua lea, e sa kuri lua. Ai na o talia lo Yesu, ua ese la wa ai tu lafono.
langa o toi teu Yesu tu la funu langa le sala le ta milo mai langa I loe le sala vai tangata vai mai no le itai o te loe mato tu la funu ai o te masani ona over ai yata o fafine le ai ni o lato ofu ma o fia ai ai ila ua o te lia Yesu po sui la ua ai tu la funu the ia le ali hallelujah fai mai tu sa betele fasiot tangata a ita fua o le mela na taua le a o ina le le yo so a wa toe fale anga le lotu ia le lotu I le mele o le ita ngofi hallelujah amen a uma netus pa ia a le mata ia I pornography fapea ele anga how melna na to te wel tu la ne wila ta to ola yo langa le if you see governments la to fa fo be te tu la fo langa e ta milo mai le sala ona tau fai ia fale ama tangata ia ola le tangata I le mea ta o le leo sta hallelujah. There's no such thing as an accident in a Christian life. Paua, o le le isi la fia el Cristiano, le taimina tifai la va le le la. Aisea, e mana o mia le ao ha oina le le. Hallelujah. Namasa kwachi kwa Yesu. When you say yes, means yes. No doubt. Ia loyal tangata kerisiano. Por tangata muli ya Yesu. A yoe le tua. E wingala yoe le tua. Ele ole yoe le tua. Ai le siteng. E o winai awani o tatu give up. Lango tatu no foile la lango. If it a listen, I live it a listen. Ya wina so. Ia talia ina. Leta mau ainga. Or sitsi yese. Mua ya o wina so. Ya fai ba tali or sitsi yese. Second, ya o wina le so. Ia ola I le polo inga le sitsi yese. Tolu. Ia o wina le so. Ia na I lota lia. Le fa manuyanga. Al sitsi yese. Teach the disciples to receive the prosperity of the Most High. Emmanuel, le sopo, hallelujah. Ona tala no leo Yesu, for yat. Find my Emmanuel tala to for yat. Ola wingo tala. Elefo ina ia manuia. Hai amanuia. For. Hallelujah. Ema ina tama a ina leo le tua. Fai mai au tu tatalo. Ole tatala mai na lea. Ole prosperity ole tua. Il also I fought talo.
Langa upo ia o te talo. Let your kingdom come. Olo tatu le ma lo wa tunu nei matimba. Mama. We need the kingdom of God. A loyal tatu look like a fight the aloma le lotu tum. A fight the faoma le lotu tum. A fight the aina le lotu tum. A fight the talo le lotu tau lentangat. Melna elolot ale matitivaia ai mana o manuia lo lama ia o ina le so ia na ilole quality o le mafutanga la talata maleto for my ana bongi awa te fia fifi langa ole ana bongi is to empty the flesh, filled with the power of the Spirit of God. Hallelujah. It's a fear ai te taro. It's a fear ai te anapongi. Hallelujah. It's a masani ai le melea o le manuia ai le langi. It's a faputu o atu. Mole langi, ele family tata to imeo le langi, acha uma. Ale o ina le leila le so. E fasi se tato. Meo le langi. Mas eu bati muito. Lea o Yesu tu silea lana la unga le po lana onga le o le mea leanga le o le popole le fa mativa i tato. Hallelujah. O le tele yo ata mori mau wata tali tonu le mea lea awa le popole langa o le popole tu o le pepelo o le pepelo tu o le pipili. O le pipili tu fa umane oi. Hallelujah. Vi ia leli. Ia o ina leso. Ia ola. Ile pule. Persisi yes. A disciple needs to be taught to stand with the authority of the Most High. Ole pulele. O te noa ia u ia fasila au lo mata. Ole ola fa motu o tamati. Eva ai leisi le mata o leisi. E fai tau e leisi le se o leisi. Ole so. E nofu a ia. Ma e u ese le fasila au o lona mata. Mai lea, mai le pule al sili ese. And that authority, you command what is evil in your life. E te tuli ai. Aisa, ole pule lea. Te le tingai na tau tuli fuare me se tea leisi. Whao ngai na le pule lea tua. I ia leli. Hallelujah. Ole pule lea. E te inoa ai. Holy, e tali mai. E te ino ai, tui tui, e te tala mai. There are people, there are churches, they call but no answer. They knock, but the door is not open.
Why? You need the authority. Langai tatou te fisilingi ai le atua. Te lea mea ua whai le maso a le lotu. Mea le ta ua ai le matua o ina o tangata e muli muli a Yesu. I whato ato i loa ane wa se a ua ta e sol whanua. Hallelujah. A ia o ina le so. Na te i loa hola i le pule a le atua. O le so vo ia o ina ia ngai loa detect le la au ma ona fua. Mele na ta uai le o ina o le so. Ai sea langa a le o ina le so. E se le la au to. E se fako a koi loa nga se le mea inga wo so mo le fua la au se. Believers need to be taught for you to plant the right tree to bear the right fruit. Matua mana o mia e le lotu i le pule a le atua e te sila fi ai mai soli fa pea o le matou lotu e fai I ai alu o le atua e se ai sea na fai le maso na fai I le tema. Do you know churches is building with divisions? Oh, I'm sorry, church. The truth is always the truth. Hallelujah. Alai fa pe alato o se mea mai le langi. E ta ua le o ina ia sa o le la au e to sa o fo I le la au. Amen. Hallelujah. No, ole so o tau na matua o ina ia na au na male mauti noa. Na ia au na male mauti noa. Ai sea ele man na ia le mele ole la tu ai fai mai. O te le loi. Fai mai na ula unga I longa na utute moni longa na fa malolo ma I longa ai fai mai e sa ola mela na fai au te le loi olona winga na mafai na la unga na manuia tangata na tuli te moni malu te moni lango le ngo Yesu e sa wel me voi lea ele o leia o lea o le upenga. That's why we have to mend our nets. Atau masai le upenga po fa ngofo I lalo ma o uina le lei le ola o tangata. Li ia le li ai sa o le pule ia I loa le tangata o na whaonga o le pule. Amen. Hallelujah. Fausanga o le pule e fau ai meo fausanga mautu langa o le lotu te le lope matangi nane le wai umal manuia lau tau vinga le nei tau sanga langa iai fo yuso te masani ai e umal tuspas e luatua folo ele e ta lako. Oh, many five masani no talano ai. Read, study, memorize, and let the Holy Spirit activate the word into your heart. So don't just read, don't just study, don't just memorize. Be with the Spirit, the authority to speak the word into your heart. Isaiah langa fa mai e yai matangi e toti munga e saua fa ia o oina
Le so o Yesu na teiloa e iai taimi whaapena o lona soifu. Le nei tai au, whamanuia le atua I lofina. A o uina I tato, if you are a believer, if you are a disciple, please, you need to be taught. Ya o uina le tangata, ya whai mātali, ia nei loa poloa inga a le atua, ia nei loa le tamau a inga o le atua, ia nei loa le pule le atua, ono Yesu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, our keynote speaker. Ia, o le upu mo le aufau, ia siri tātou ia o poto mai le nei tai au. Vi ia le li. Tātai tele lava, sunga le apostolo, ia mo le tapenaina o le finangalo le li, lava tāo soai tātou le nei bayasu. Amen. So we're going to move right along. The opportunity for the CEO of IMABC New Zealand, Pastor Simoto Williams, for special remarks. It will be followed by the conferring of graduates by Reverend Kalevalia Tungamala. Umaleva no, the CEO, Watulel Pulea Onga Ukilani, a confer graduates in Nitayao. Ele o Simoto. Ewo tulai famalulu atu le sunga il Puleaonga fa pefo ile por kalama il Nitayao. E ai meo falavelave le malufia. Le mfaiuna fatasi mai e Simoto ona nesi o tuotuongia. Il vala o le tua isi o nauso. A le lau tau mwhai atua sta mai whamtalanga le titi. Ia, I tau na whai tau o neai o lea sa whaisona sao e tusa o le polkalama. Whaftai tele I le whai launga tofia o le neiaso. Sunga le apostolo ia kuki o no le whiau mātangu fie. So ni mai ai. Ia ase whalai au mo leo whau ni fwoi tau sanga. Lua afe, lua sfulu. O te loa o leo manino le leila o tau whafonga. E tau ona a o aoina le leilso. E au tamai talalai titi ai e whai atu. Ia o ina le so. Ia whao ngā tau mea ua maua I le aunga. Ia o ina le so o le whaielo na tusi pasi ngā luenga. Ia o ina le so I le fufoina e utongi le leia na maua I le whale aunga. Fusuanga lai whatali mai fo. Whaftai tele lau sunga kuki o no le upufolfola le tua. Lau talala le tau whai atu atau ni te ua le whetaui. Ai a o ina le so. E whaawo Yesu I le tangata, onga ma le tangata ola. E whaawo fo I le tangata oti. Ua whate ia le alo le tua ina o saule isi li whai mai, sole. O la uola uoti. Ai whai mai Yesu. Au le pole. Se uma mea ia on tatu o le whangul tatu o ngai oti. O mafua lau tala o no le asol nei o le aso whamana tuai le aso soifu o keti. Walu sful maltasi e tau sanga o tamau keti. Ele ngata o ia o le whawhengai ngata ulangi sa whengai malekale se putoia o ia fo i o le presidente o le aunga o le sunga le li fo mai.
o se wo pele ia te. O manatu ai le fai atua sin tamai tala lai titi fa CEO. E leila ava noa lea e tula i fa alo ai. E tātou suol pese o le happy birthday. Happy birthday. O Yesu e wo i tangataola, to e wo i tangatauti. Ia tātou tulai, ai wala watu li tātou au whaili. Hau na whapalangi ama le wha Samoa. Ia whamanuia le asu whanau o le tātou o. E le oti o lai moe. Ia se i tā mai tātou pese. Whapa o mai sau ki. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Katie. Happy birthday to you. Manuia loa sofana. Manuia loa sofana. Manuia loa sofana. Keti fa manuia letua. Au fai atu hip hip ngai fai mai lea praise the Lord. Hip hip. Hip hip. Ia whaftai tātou o lalo mai lalo. Hallelujah. Le oti e leo se vaenga o le natura. Death is not natural. Ele iai le polkalama o le foina e le atua mea o le olangal nei se mea ingo o se oti. Hallelujah. O le tamai a keti o iele asa fai mawala mātou te whanoi noi mai eise awa noa o tātou aonga i au kilani nei. Mai o iele asa talaina le whai toa e pei on whai ai on whatau nuule tātou ia Malamalama Agape Bible College i tutonu o sia na ekalesia o soifua e amatail nei ngā luenga. Ia leo tau whafonga o le sumal tasil nei o whaunga. Ia o na e whaitau lea i tama whanaua sia tātou e kalesia e whapefoi tama whanaua lo tātou tunu o lo tutuafi nisi foi o tātou e kalesia. Whai o nao o iail nei fisosoni o na sa whina ngalo malie le tamai a keti. E tsalaina le nei a noa o tulaila e whai atu se mo li mau o le avanoa le o le CEO o whape atu i le paia ma le malu o le aonga au kilani. You are not alone. O no ngā luenga sa whenga iai mal ni fuita ma o whatu i nai nisi o e kalesia mwhao ngā nisi o tama whanau. Ai tulai o te moli mawina mo sau sila fia ua sifulu mali lima i a aonga le ia Malamalama Agape Bible College e le ngata o Australia, New Zealand ia ai whape foi i si o tātou o tunu pele o Samoa. Lua na i aonga le ia Malamalama Agape Bible College lau i ai tasi vai te leuta ia male tasi whaleata i vai lotai. Ia maua foi nisi o tau ainga o lo fia saili se mea o tawai e pe o le upul nei aso ia o na fasino le ia i o no fuanga na tato waonga o lo i Brisbane ia whape foi Sydney ia e maise o Melbourne ia malaonga tasi o lo i lunga i Cairns i Australia ia o tato i nei ia lea sa au whai atu anu po o lo iai tātou waonga i Kilani, Hastings, Te Puke, Wellingtone, Christchurch, ia whape foi Dunedin. Me leo o tula iai whai lo atu i le au fia o le malosil na whai no o iai
ia tatalo mana pongi ia mai se o no manu sa whenga iai ia o te whiwhia lava whaafitai atu i le tāpoinga i paia i ainga e masifoi o te pāu whiwhia foi o te whaafitai atu i lau tōk tāpoinga i le tupā whale upolu ia e maise o lau tōk tō ma lau tō fue ia ma lau tō ngā luenga whiwhia tele o na le talapaia lea o lo sao atu ia e maise o ngā luenga sa whenga iai ma tātou aonga au te lo staimi on sa no atu le pule aonga e tu sa matongi o nei aonga mo so silafia o lo fai paanga fatasi ma le Agape Bible College o lo na laumua e i Honolulu i Hawaii ma o lo whatautaia i a tātou aonga uma i lalo le accreditation e tau le ACI po le Credit Commission International o lo na laumua o lo i Arkansas i le United States ia ai whaafitai i le tua a wā se noa autou ia i le se aunga se noa autou i le se whaaunga pa ia o ainga whaafitai tele o no loutou o nsai ia e una i mai ia o tou taito lua o tou ava o tau whanau pele ia o tau mo le fionga le tua o stala pupusia o lo manuia tātou aonga anga le mai foi le tua e uia o no whengai tātou matamai o le COVID-19 fumaleiva ia po le coronavirus ia e le a whaina e leo ni tangata o le pōliuli tātou o tangata o le ao tātou tangata o le Malamalama tātou te whaonga ina le COVID-19 lea e whai maawa noa e ati le aia no te pena oe mo le toi foi whalua mai o Yesu ia whamanuia tele le tua i le mawhatanga i le yaso ona o Yesu. Amene. Amene. I whaiala o assignment nei tai au ia toi tu whatasi o au no le fionga matango fia le tua nei tai au awhtai tai tele lava i le waunga le tua. The IMABC Agape Bible College graduation ceremony this morning marks the culmination of the hard work, great sacrifice undertaken by the students for the last 2 and 4 years. As a representative of the teachers, I confer that these students have successfully met the academic requirements set by the ICI and both the Malamalama Agape Bible College based in Wellington in New Zealand and the Agape Bible College in Honolulu, Hawaii. O le nei whaunga matango whiere nei aso, ua whailonga inai ma whamae inai, ngā luenga whita sa whengai ai matamiti a onga, i le suasuaina o le fionga pa ia le tua, i le lua, ma le whātau sanga ua wha maina i le nei aso. Whaia musui o sunga i ona le tua, sunga i whaia onga, e tui nātua i lātou nei o e ua au sia tongi whaatulanga ina o uma ona whaatulanga ina le ICI whapea i foi le ngāru lue wavalua a le Agape IMABC Agape Bible College i Wellington, New Zealand whapea foi le Agape Bible College i Honolulu aua i mara wawa mara uwhaloalo i nātua i la tau i lau sunga Dr. Benjamin Williams. Tula i malo whaloalo, malo wawa tele i le vale le iai ma le sunga i le whao o tātou aonga sunga ia ieti mangeo o ia lea lo whaululu iai e tātou aonga i Honolulu, Hawaii ia whapefoi le Agape Bible College
Pa pe foi no tulai le vale lei ma le sunga i le fautua ao a onga le sunga foi le li fomai a seunga umua o ia lea ua tuina iai ia le tatou vaenga taua onga i Australia o te tulai foi lo ava ma lo whaaloalo i le vale lei ma le accreditation a tatou onga o le Accredited Commission International whaia umasui mamoli a twice whafteitele i lau sunga i le pule aonga a pe foi le wasenga o whaia aonga ia e maise o lau tou au whai waso i nei tausanga whaftai e tuai ma le nganga fifia ma talia a loa ia ai ia le tuina mai o i la tou ua usia tongi e tau o na whau in ai e tosa ma taulumanga wha le aonga whaftaitele ia whamanui tele le tua ia te utou le au whai waso ona o Yesu. Amene. O le whaalauina o suafa o i lātou ua whaamanuiaina i le nei tausanga po le au whau e le tamaitai whai a onga o lisi tuinga mala. Whaamole mole o le whalafolanga mo tātou wō a inga e ka lesia mai mamae ua awhio mai masu mai e taputapo ia whai walofilima o le au a onga e tā ofil tātou whaulanga e loa iai le taimi muli muli e te su mai ai e whaula ia i lātou ua whauina ai whaamole mole e le ai se tātou whaulanga le taimi o le tātou presentation ia lisi tunga mala ia malau atu i le sunga le whomai sunga ia Dr. Benjamin Williams ia mō tātou whailonga ia mole a wōtinga o certificate o le vanga lea. Whamalmole tātou whaia onga, ma tātou malo whalongia, pim whaimtula I mai whamalmole. Associate of Arts in Theology, Benjamina Tofilau Afaso, from Livingstone Evangelism Ministry. Associate of Arts in Theology, Mona Lisa Sopoanga Acheng, from Emmanuelu Christian Ministries in Te Aratu. Associate of Arts in Theology, Manu Apineru from Crossroad Ministries. Associate of Arts in Theology, Viliamu Fapito from Sitia Kiriso Church of God. Associate of Arts in Theology, Abigail Talaula Fakawa from Agape International Ministries. Associate of Arts in Theology, Samu Fakawa from Agape International Ministries. Associate of Arts in Theology, Valentino Fakawa from Agape International Ministries. Associate of Arts in Theology, Fale Leilua from Kingdom Eyes Church. Associate of Arts in Theology, Leapanga Fono Monanu from Loving Christ Ministry, Manurewa.
Associate of Arts in Theology, Senga Fuimaono from Living Stone Evangelism Ministry. Mai so patina viele to ne tayao. Associate of Arts in Theology, Jacopo e Sao Misa from Rock of Ages, AUG. Associate of Arts in Theology, Anna Colio from Alleluia Ministries International. Associate of Arts in Theology, Joseph Leatioo from Sitia Kiriso Church of God. Associate of Arts in Theology, Orlando Lene from Alleluia Ministries International. Associate of Arts in Theology, Longo Lesatele from Living Stone Evangelism Ministry. Associate of Arts in Theology, Otineru from Rock of Ages, AUG. Associate of Arts in Theology, Batsi Seula from Living Stone Evangelism Ministry. Associate of Arts in Theology, Jack Roberts from Kingdom Eyes Church. Associate of Arts in Theology, Samuelu from Church of God, East Tamaki. Associate of Arts in Theology, Tautayo Lefue, Levi Sawanga from Living Stone Evangelism Ministry. Let's give them a round of applause. Associate of Arts in Theology, Faunga Seve from Alleluia Ministries International. Associate of Arts in Theology, Colleen Sola from Agape International Ministry. Associate of Arts in Theology, Neil Sola from Agape International Ministry. Associate of Arts in Theology,
Moi Malaya Salofa from Alleluia Ministries International. Associate of Arts in Theology, Tangai Leono, Tawili Ili, Leasi, from Livingstone Evangelism Ministry. Associate of Arts in Theology, Chris Tovia, from Rock of Ages, AOG. Associate of Arts in Theology, Whawhetai Tungamala, from Alleluia Ministries International. Associate of Arts in Theology, Marissa Wale, from Alleluia Ministries International. Associate of Arts in Theology, Siakiva'a, from Livingstone Evangelism Ministry. Special Honorary Associate of Arts degree, Matalau Te Vita Halafi'i. Well done, Mac. Bachelor of Arts in Theology, Ruta Aitui, from Aukilani Community Church. Bachelor of Arts in Theology, Jonathan Toleafoa Siu, from New Jerusalem AOG, Mangere East. Bachelor of Arts in Theology, Mike Bureta, from Alofa Tunoa Ministries. Bachelor of Arts in Theology, Celiala A. Burgess, from Auso Kirisiano Mangere Central. Bachelor of Arts in Theology, Reverend Feangainga Solia, Sami Amituanai, from Ekalesia Angekelana, Samoa Anglican Church.
Bachelor of Arts in Theology, Lawaki Amosa Yeremia from Eastern Gate Church. Bachelor of Arts in Theology for Avai Ioane from Papatiso Kalevaria, Otara. Bachelor of Arts in Theology, Velia Ioane from Papatiso Kalevaria, Otara. Bachelor of Arts in Theology, Losivale Lene from Alleluia Ministries International. Bachelor of Arts in Theology, Sua Laulu Pulefo Matamua from Rock of Ages, AUG. Bachelor of Arts in Theology, Fa'alava'au Leo Milford from Emanuelu Christian, sorry. Let's give a hand to the Lord. Bachelor of Arts in Theology, Fa'alava'au Leo Milford from Emanuelu Christian Ministries, Onehanga. Bachelor of Arts in Theology, Angie Otineru from Rock of Ages, AOG. Bachelor of Arts in Theology, Manuele Tangilima from Living Stone Evangelism Ministry. Ya tu masa pat chele mo la fau tu sanga lua ma tu sanga fa ile nei tu sanga pa tu chele lava ile au valaudia you may be seated. Otato special awards will now be presented by the academic dean of the campus in Auckland, Pastor T. Laurelei Kirifi. Ya, malora valon sa, le tu titi lava uma ya ai fa mormore, ele ila wina tatu fa ilonga fa pitua, ya vala wina sunga to ina, ya fa mona lo sunga tinae, ya sola pe faiona e tau wina fa ilonga fa pitua, ya tatu aonga nei tau sanga. Ya ole nei lava mewa onga ya
o mawhai o na o mai le aso nei o na o ngā ruenga whai pe o na laungaina sunga na apostolo ia e mana o miana o ina o so. Tono na so se a onga lava we si fia matatu iloa ia e iai lava me tau me whai tono le a onga. Ia le ngata i tono le potu a onga ia o ngā ruenga i whai le fale ia me se whai o suenga ia o le awai le vasenga ia malau tama malau tenia lei ma le ata ata ma le mata ata ata i whai a onga ia e maua whai e tongi ia ai o le nei aso o le tausanga lua o le a whai atu ia le vaenga lea le 5 pito i lunga le top 5 o le nei tausanga ia o le ua ia maua le tūlanga mua ia o ia lea e maua fo i lea o ngafua le scholarship for 1 year next year ia e wea maua ia le total GPA 3.67 Pastor Jack Roberts. Ia ave sa patipati. Ewe ia mawar tulanga lua le total GPA 3.65 maua foi le scholarship mo le afa tausanga ia o le sunga ia Samuelu. Mole lava na toi fa manatu atu ia o faula e ia le ia lava tai me faula ia mole lava ia toi sa pepati lewa ia mo ina tu tolu e total GPA of 3.64 o le tina malo manu fale le ilua. Ave sa pati. Wa sira mai le matu o sai fu ila tau nei ia o lewa ia mawar tulanga fa total GPA of 3.58 o Ana Kolio. Leo mawar tulanga 5 total GPA of 3.57 Pati Seula. Ya cha afsa tulanga pati. Ona tato o mai la ia ile tausanga fa ia o le total GPA of 3.54 ia CD la I purchase. Tulanga mua na sira mai o lo ye tama matua e valus fumo tupu tausanga tai fitus fumo tupu tai onos fumo tupu tai fa mafa sa patipati lewa ya mawar tulanga lua o le total GPA of 3.51 Angelina Otineru.
Tulanga tolu. Oya mawaina the total GPA of 3.47. Ruta Aitui. Awa ngai maitina ya Ruta por falitua ya Ruta mori atu nga fa tai tina nei ona o tele o taimi sa ngase aire ni tamau ne ainga e sa wa Ruta mai fale mai e ono sai foi Ruta ile aonga ma lo fa tai Ruta le tawivi ya toi fa mafa mai sa ulanga pati fa tai tele lava di sunga esta mo da vanoa O le tatalo mo fa manuyanga mo ilatu fa hu nei tausanga Dr. Benjamin Williams. A prayer of blessings for the graduates of 2020, Dr. Benjamin Williams. Umma le tatalo ka sauni mai tatu wa onga fa mole i le tatu pese. Tato au fa mole tato tu lai fa lalo. Umalo no usul to pese ya na fa ele o limo fa au fa stato talo ai to tele yo il ne yaso. Ala o te tatu wa onga umma lava tau sanga mo mua lua tolu male fa le la fa il tatu pese ia ona fa ile le prayer of blessings.
mole tato maftanga fe lava lo la life lo mayo ao foile bayolo fe ngalwenga lo ile talalu nei faistato talo tato ifo matalo yo vaile tuolo mato tama ele esa mato fauma o le faunga o le mea totino ala ufio o velava i matou mawala e faleo ina a faloloa ao le ufainga luenga e maise o lo utunu pa ia o ainga matou te vala au faloalo i le ngang pa ia i le taia se e fau fa pitoa fa manuia fa pitoa fa malolo fa toi le faul ni te sana ma to falongo toi e u fionga ma to te fa tayo no lo upu ma to tu ina tu la to nei yo e pe yo lo upu ye ese mai le so nei lo le motu o tangata vea i la to te ma o soe le ngata e muli muli a te oe. Ai whata ua ina le laungol ne yasu. Maua i la tau le mana o le mana e soli ai tangata. O le mana e soli ai ngata ma karava ma le malosi o le fili. Pe o na mātou whalongo longo i ai le nei tae ao. Mātou tui nā tuai la tau nei ta ma. Se e whamanuia i ai e ala. I le fae o lima o au auna. Ai maise o le mātou talo fai fatas. Ia manuia i la tau e pe upu le tua e pelu pe ao. Ia manuia foi pe ao mai. Ia manuia o la tau mota. Ia manuia o la tau lawa. Ia manuia o la tau malae. Fe lava o le atau ai le aso mo oe. Ia e fa manuia i ai. Utu pupuina fa fulu singa ula la lato to fa le tua fa le ngang pia mai lo no fari fa mole le tua au sauni la to o ya mafa to tonga o la to sa ya toe mai la lo pele liu o la to va ile manongi o la tala lei nei taiao Masoma se yo yelwa ono lo swafa yesulo matoli maloma to faola and everyone in the house say amen. Yeah, to avesta to patie via ile tua. After sang fau tato la mai lalo. Please remain seated as the students retrieve the colors. Tato lala mai pe lalo ya ai ole atu watu tato tanga vai ia no so ole male male abanoa ole pule aonga Reverend Calibaria for benediction.
Tātou ngona whatasi ma malwa le tua il nei sa winga. A whai te tonu iai avspat pati mo ia il nei taia. Toi wha mawhanau pati le a fionga pa ia le tua il nei asu. Tā ua na wauna le tua ina ua silisila tūno tātou li o Yesu i le motu o tangata. Ona fia leo ia i le maunga. Sauni a wao na uso. Au kalevaria tu inga mala le tali o tu inga mala mai sa napu mamali. Fai mai. Au waba ai atu i atu tau motu tangata. O te iloa na vau o tau fia tau sami. Ai len fai ona tu ua se me tau na fai mala ufa alo alo mala uava lava. Ona upu fa aftai. Thanksgiving, if you turn the word giving thanks. Ele lava ni upo si tangata mwhai ona whaamtale ina ile nganga whaaftai. Whaaftai lau sunga le ni whaumai. Te tari tonu lava o manapa le upo le tua nei tai au e toi whaamanatu i a tea ulawaia. Le whaalinga na watu i a te oe i le tele ma tele o tau sanga ta luai. Ua mawai sa e ustai ai. Te manao e mai stato pati whaatasi mora wauna le tua Dr. Benjamin Williams. They said that the vision of God is to bring forth His spiritual kingdom from heaven to earth. That is the vision of God. And all the other vision have to be connected to this one because this one is the main one. Avis patpati mo le malo le tua whale anganga. Ele o sau o le inei le malo le tua. Whaftai foi i le fiong le apostolo no le fiong matango fia le tua. Tasi la fe iwe sa lau barus fulu lau tau sanga mo moi a vele na ua aia ia kuki o lau pasika kingo le leila me si ma ka penga mo le ave fua o le tatou malo sa mo le tulanga o le si. A la tula kuki o na faile tambal me voilele o le lifi o le pa. E ko kele la kama si sa yei e kolengi ele pura onga sa e Paul Warwick. O mataula i tamiti a onga o e whao popo le kilo le mea mafa. I ono maile le atoa matamata atu au si la tau e maise ala tatu whaila unga. Ro winga o le tana wha popo. E o lo i e su i me lo loto lo na malo. Alu ese lo le moto tangata. Alu ese lo le tangata lotu. So whailis kaka ukafa, don't just be a church goer. Don't lost in the crowd. Be a disciple. Ia whaita tau wa lui lau pole tua, whaita tau ma soomoni o Yesu. You want to be a disciple, but you still want to be in the crowd? Please, I beseech you, desire to be a true disciple of our Lord Jesus Christ. So avisa upatpati lau whainga ruenga, runga ya Charles Reed, so sunga toina, ule aim, meso lau whainga ruenga, wanga lulue, vi ia ile tua. Wo mainga, whautai tele lava, Whaftai tau langolango, ana lei tau langolango e le mwhai o na wha mai eina tau mwhai o le nei a onga le tau talo isu me whawhia ngainga mai ka le sia fia sa mo poto whaftai tele lava e le tau langolango le nei a onga ua mafuai o na tau nuu le wha mo le nei a so mari tau ranga le tato prestene. It's all about our God. E leise sauninga whapenei pe ana o tato leo mai e sami le sili o le tato wali o Yesu Keriso. We are here to celebrate our Lord Jesus Christ because of His faithfulness towards us. Last but not the least, ele lava se me fai le tangata tutu I luma pe o nei le tangata fatova pe ane lei se ti ma losi ma matautia. Sunga I fai aonga whaftai tele nova. O le lei se me lau e tau suafa e whaftai tele I le ngā ruenga sa tatou ngā rue mo ia ia maise lava I o tau whaletua se maise pati mo whaletua sunga I whai aonga maise o e ka le sia after I tele lava I tau talo after I fo le tau langolango le sacrifice maise foi le sunga ia Len Reed sa whea ngai foi ma mea tau le ofisa o le aonga after I tele lava san Len Reed after I lava msio whaletua whamanuia le tua ia te ulua whape foi ia le whaletua o le sunga ya pesta vai ia whaletua ia malu e maise foi o nai whanau sa whea ngai mare putia na onga le tau sanga maise pati mo ina tau o no ngā ruenga o moia whasoo
Mai se foi o sunga ya no lunga male Kingdom Security o vaenga umai o faso au ona I le tua malona finangalo abspat pati mo ila tofa te tele lava. Mas foi mas pat pati mo e am iPad ni tai au tu sai foi langino vi inga o le tua. Sunga Charles o tua mai se foi pa io le kale si pap toi fai au sui mo le toi le ngang faftai o no fatangaina pe o le malu mai se foi ia o le fatangaina o le tatou aonga pe ona e fafonga ma tatou whanolongo e ni tai o le tau te le o le aoina o le fiong pa ia le tua. Oh hallelujah. Tai tasi sau pati le tua. Hallelujah. Failis kakai o kafa ke ofo no le fia aonga i le tau sanga. Last but not the least, after I tell lava I show tolua, Heather to Ingamala. Te lor nei tau finga e le mwhai lava no whaia. Rande ai le talo. I know your temporary condition, God will always reveal himself in a very mighty way. And I thank you for your prayer. I love you so much. After I tell you, allow me to pray for you before I give it to Vai. Can you close your eyes, please? Father God, we are so grateful. You are a good God, merciful, loving, compassionate, covenant-keeping God. We thank you for allowing all of us to come this far. We give you honor and glory. We are about to leave this place, Father God. Guide your servant and all of us, oh God, toward various destinations. And may we celebrate you every day. May they will have a good Merry Christmas and a Happy New Year. Famnuia lau whainga ruenga mata mai lava I prestende mai se whao o ona sa ngā rue nei aso a inga mau mea mai o whaona si as mai. Talo mo lau whamnuia ngai lungo nei whapo patonga no mātou ta maa. Mātou nau pepe o lau fionga wa embalele mai ai mai le langi nei aso. Ia awane i ave sere ngā lala o mātou loto mātou te fia I loa mā o ina pea I lou whiranga lopa ia. Tuma mai lunga ia I mātou uma le lofo la ufio le li Yesu le lofo foi le tama mai se mafutanga lilo fe pemlo nganga pa ia nei o lava I le favavau lava and all God's people shout amen. Ia tatu pa ia le afia tatu tutulai mai fa mole ai se ia nga ia tu tatu malo fa lonia ia ono mai e lole la fa u no mo I mo le fa ulanga ia le nei ia fiafi. Yeah, God bless you. Over and out. Yeah, famanuia tele le tual tato mafutanga o Yesu. So for maya manuia, so mai tato fa u mai na to wainga. Você abriu e leu ao se siliva você mataua o a ole palapala wa e fausia ina I love to sa